بسرعه حاطين شف بقاله ساعتين. ده عليك ده عليك، ده انت 5 يوم مش عارف البسك. يا الدنيا بايظه خالص. ايه دي؟ اجري يلا. ايه اللي حصل ده والساوي؟ هي الكاميرا بره ولا عشان اضحك بس؟ اضحك من كل قلبي. يا نهار ابيض. مش عايز كل ما نروح مكان الدنيا تبوظ. يا دي حلوه. الحمد لله العربية اتغسلت. العربيتين اتغسلوا الحمد لله. كنت اوديهم يتغسلوا النهارده والله. سبحان الله. مرزق مرزق. عارف اعمل لامك ايه تاني؟ اعمل لامك ايه؟ رابع يوم اطلع للتيشيرت ده عشان البسه، مره يقع على الارض وما ينشفش، ومره تانيه بعد ما ينشف يدلق عليه ميه فاحطه انشره تاني. النهارده اليوم الاخير حطيته لوحده خالص، الدنيا مطرت. سبحان الله الشمس كانت طالعه وزي الفل، ده اتحط الدنيا مطرت. طب انت فيك ايه طيب؟ انا جايبك بفلوس حرام؟ لو انا جايبك بفلوس حرام قول عشان ما البس ارجعك. صباح الفل يا جماعه. الموضوع النهارده في غايه الاهميه. دلوقتي لو انت عملت حاجه حلوه قوي وعايز تكافئ نفسك بمكافاه بحاجه برضو خفيفه كده ولايت، المهم ليك اوبشن واحد، انت تختار حاجه بين الاثنين، بين الويفر وبين التشوكليت. هتكافئ نفسك بايه؟ اختار حاجه واحده بس. واحده بس، يعني مثلا واحده بس. الكلام ده ليكوا انتوا كمان، عشان الكلام ده هينطبق عليه حاجه مهمه قوي. المفروض هتختار ويفر ولا هتختار الشوكليت. معاك 3 ثواني تختار. 1 2 3. الاجتماع خلص. النتيجه الستوري الجايه. دي الستوري التانية. انا اخترت مش عايز اعرف. كده كده مش هنزعل اي حد. تويكس عرفت ان الناس اتقسمت نصين، نص اختار الويفر ونص اختار الشوكليت، عشان كده قررت ما تزعلش اي حد وطلعت بالاختراع الخطير ده، تويكس ويفر رولز. ده اختراع جمع بين الحاجتين، جمع بين الويفر وجمع بين الشوكليت، الناس اللي بتحب الكريسبي والناس اللي بتحب الكريمي. يعني الاختراع ده ميكس بين كل انواع السعاده اللي موجوده في الحياه. قلت لك مش هنزعل حد. خد دوب.